Patrick Vieira! Mariano Gonzalez! Stani ti ovdje si. Aj tamo, tamo bre svi! Tamo bre, šta rekao? Ivan Cordoba, brate. Ivan Cordoba. Ivan Ramiro Cordoba. Brate moj, ne verujem. Mare Materazzi. Mare! Please, Materazzi! Marco, please! Marco! Marco, please! Mariano Gonzalez. Uj, onaj beše malo. Paolo Orlandini. To Miloše, cari krljetu. Luis Figo. Pero slikaj! Dušane! Ne mogu već svima! Ima još igrača. Julio Cruz. Cruz. N95, deda. Nemojte baviti. Nemojte se, vi ste najstariji tu, pravite probleme. Ne može niko da se potpiše, ne može. Jer mi potpisao čovjek. Fernando Couto. Nikoga terao nisam. Fernando Couto igra bre za Parmu, bre, ste normalni klinci, bre, ne znate ko je Fernando Couto. Roberto Mancini. Ja nisam potpisao Mancini. Jedan je Mančo, Olivier Dacour. Dacour. Daj malo! Ugušite te ljudi, evo te! Hladno, Ja ti se potpisao Miloš si, brati, pravo moć, ne sad. Mene mi zvuči. Zlatan Ibrahimović. Ovo je igra. Jelo rate. Iđe dobro, iđe dobro. Ići. Please. Ali, Ne može nikoga. Ne može ni jedan, ne može. Dobro da ne može. pomeni Zlatane, brate! Zlatane, please! Zlatane, please! Zlatane! Šta, please, brate, on priča srpski bolje nego ti, bre! I ovdje! Da ga prebacimo! Kakav Zlatan, brat, ne idi nigde! Čujem! Adriano! Obitno tako. Aj, Pere, nemoj ući. Rekao da je ovako. Ti sad igrača znaš? Pa, brate, ja volim Inter malo manje od Zvezde. Giuseppe Bancaro! Bancaro! Angelo Peruzzi! Vidi Peruti, o majko, vidio oko. Joj, majko, nema,
Joj, brate, joj. Ljudi, ne verujem. Igrači se ne prolaze pored mene, brate. Nije izašao Cambiaso, Stanković, Rekoba. A Rekoba? O, nemoj se gurati. Popi! Izvini, brate, čisto. Znaš? Pupin dobio na loptu sve potpise. Ovo je jedno mi nikad. Pupin. Što? Mnogo preko. Otišu već preko. Mogu da ti trebati? Prvo vredu. Aj, daćeš mi broj i ja ću ti doneti. Miloše, ajde. Hajde, ove ishvatam parke, treći malo. Iz Beograda. Joj, brate, svi, znači svi ovako, svi me gledaju, brate, a sve ih znam, oni ne mogu da veruju. Lina da Iz Beograda. Nema veze, ja sad davdam, naći ćemo. Pa doneću ti ja ovdje, kako se zove, dolazi me ovdje kod tako, oni mene ne znaju. Uzet ćemo broj da vas samo prebaciš. Oni svi znaju da su oni tu. Nemam pojma. Sad ću ga, Nišo Saveljić. Nišo Saveljić, Mariano Goncalves, Santiago Solari, Walter Samuel. Brego. Hristo Stoičkov, brate. Ajmo tamo, ajmo sad. Jeste, onaj gore sedi, Hristo Stoičkov. Ajmo skroz gore, skroz. Idemo tamo na neki reći. Koji je to Stoičkov? A ušao je sad u Ajmo potreb. gospodine gore, pomjerite se, molim. Što mi date? Tamo se pomjerite. Pa ne znate, brate, ne znate. Znate, nije vama 10 godina, 50. Sad ću ti dam broj. Nije samo 50. Minuta. Više, da samo da spim. Ne može, znači zabranjeno je. Sino, idi, dobro. Baš tebe.